Wimwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Maybe TV ngira ne mucii ya wigwe wi mucii riu kiroko ki umuthi Karen Nyamu onekanire mundu wina kieha kidogo akorwo akiuria andu ciuria akimoria hihi mwatari kingwiciragia niguo muthenya wakwa ugithirire wega amoria atiriri hapo mnaona kama akili yangu ilikuwa wapi? A kwa ongoing meeting, B kwa crash, C kwa auctioneer, D kwa biz. No maoni akihoire kana akihoya options kuri mashabiki make. Na mashabiki make makomoritie niri. Turona Alexis amoria atiriri amwira kwa auctioneer ni pia crash. Hassan mwana wa Ali amwira langu jicho. Kuna Hassan mteuli mwenyewe amwira ile tema mjamaa wako alikuwa US. Ibla kauga atiriri B kwa crash. Ni Jennifer na Bra kauga kwa samidoh. Apollo Pauline akauga samidoh ndoka itari mukeno atuika wa gucokerio ni andu aingi muno. Kuna actually B akauga atiriri attitude is a little thing that makes a big difference. Blessed night ahead. Karen Nyamu no mweni madogorani aria magicangire ndereti ino aria makiuririo ciuria ni Senator Karen Nyamu. Moni maku ni uriku kuringana na gabica gaka uria gikarite tena ihoru ungiuga niki aragiciragia cokia hau comment section ini tutuike twa kuendelea kuba Miaki na Maybe twacokia ngatho ukorwo hamwe na ithuĩ o ihinda ringi twaumagara.